ndikofuna nderela vatanga vatsedzaka tiri veta zviḽiwa fa vakutomangalo uri kuitira anyways kuri takanedza vakadzi vaka 2025 rika february ngori ikadobva february rabudhiwood mara navhuḓivha rinero ichitanga january ndonovona musando womwa ndinotoma ndikavapaona in person ti hoyu ṅwati hoyu ngozi last year vavahone apa richikoita black eye sessions ndandiona yes namore one vaita vaiguruvuni ti muthu adzi groove nditova ni arali vhathu vane vha tsini na mbilu yanga vana mishumo ndi ava support zvambori ndojena mbilu nga maanḓa zwa serious na zwo ri ndo ḓa pa interview ni ndi nga uri no dzhena mbilu na songo dzhena na siḓongwana zvambori zviyakonda uri musanda vawanali ndi zviḽa zwine ndikamba vatu vachikovusa uri musanda vakoḓa lini vakonda va muthu ndi nga sikone vawana ngori mara hausi ngori va sako ṱoḓa ndi ngori vha tshiri ndikoḓa nṋe ndavha ndi huṅwe vhari vha free state nda ndi Joburg nduri na ṋamusi ro to pfa vhori arali apfhi ri khou postpone zwi nga si tshimbile ṋamusi ro amba na vhana vhane vha nga vha over 2000 3000 ngori ro swike ramba na zwikolo zwino swika zwina ṋamusi zwi vha zwi khou zwo sumba uri vha khou bva zwikolo tshifhio ro vha ro ya Kutama ra bva Kutama ra ya Tshungulela Mphaphuli and then also vha tshi khou amba zwa zwikolo ti I think there's a video ye nda i vhona nga matshiloni you were motivating vhathu vha primary vhana vha primary vhala huna vhana ndi ata ndi tshi amba na vhana vha primary because I thought Musanda Foundation kana tofi Musanda vha khou focus kha vhana vha high school vhane maybe vha khou tea u progressa vha ya varsity in a few kanzhi dzi programs dza vhorine dzi focus kha vhana vha secondary but arali a swika hune ra wana invitation ine ya khou bva kha zwikolo zwa primary a ri swiki hune ra vha reject ngori vha ya vho sedza need ine vhana vha vha nayo ende vha vha tshi pfa uri Musanda arali vha swika zwithu zwi nga luka zwi amba uri so a si vhone vho khou sokou ya nge vha ri nṋe ndo pfa uri samusi hu tshikolo ndo ḓo ndi motivate vha ḓi tou wana na dzi thambo dzi khou bva kha zwikolo zwo fhambanaho ano maḓuvha ro no vha busy lune a ri tsha ḓisa a ri tsha ḓisa zwino ri to rambiwa ḓuvha na ḓuvha a ḽi kovheli ḓuvha ri songo wana invitation kha musi no swika 5 no fhira and hu na zwine vha hana vha ri zwi ḓo mbalelavo tshiṅwe tshifhinga zwi a depend uri ndi zwithu ḓe arali vho zwithu zwa mahalwani na mini ri a bva uri ho mushumo a u ngo to vha mushumo une hu na zwiṅwevho zwine ra pfa vhori brand yone ine i a tea u shuma nga nḓila yo imaho ngauri but tshine tsha khou takadzisa ndi tsha uri ro dzhia tsheo ya uri ri fare vhathu vhoṱhe u lingana whether ndi muthu ano ḓinwela ndi muthu ano ya dziphathini ndi muthu a sa shumi ndi muthu ano khou shuma ndi muthu ano dzhena tshikolo ndi muthu a sa dzheni tshikolo riṋe mushumo wavho riṋe ndi wa u fara vhathu nga nḓila ino fa tamuri a huna ri nṱha muṅwe nṋe ndi believe uri a ri nṱha muṅwe ngauri zwi nga itea hoyo ane vhone vha khou mukandeledza ṋamusi matshelo a vuwa boso yavho kana a vuwa president ya Republic of South Africa so samusi ndo ni vhudza ri kha ḓi tou thoma uri namusi thavha yo kunguluwa yo ḓa i tshi bva ningei kule avha muthu vha tshi amba zwa uri vho dzhena gai tshikolo na miso pfha uri havha muthu vha bva kule ende vha ya kule tshifhinga tshoṱhe so ndi education activist havha muthu vhane vha vha fhano namusi so ndi Musanda wone muṋe nga dzavho vha vankhada mara Musanda yo kunguluwa thavha ahuna zwiṅwe I think heḽi fhungo la u lumelisa vhathu ndi a soko pfha uri vhathu ra ro no vhesa busy lune ri vha ro sedza zwa vhoriṋe fhedzi ra hangwa na u sumbedza vhathu lufuno so nṋe ri vha ri khou sumbedza vhathu lufuno uri zwi a konadzea wa funzea wa dovha wa remain humble wa dovha wa remain accessible uri vhathu vha tshi u vhona vha songo vhona u tshi guru tshi nonga ndi uri tsho funzea bada ri tea u amba navho vhaḽa muthu vha hone vhathu vha no tshila ngoralo u pfa u sa pfhesesi na uri zwi khou bva ngafhi zwi khou ya ngafhi and then hu tshi pfhi Musanda zwino nṋe ndi sokou thoma u ḓivhusa uri avha muthu abe na dzina ḽavho ḽa vhukuma thi ḽi ḓivhi mara zwino dzina ḽavho ḽa muvhusoni ndi ḽifhio heḽi ḽine ḽa vha kha basa kha ri basa yone
basa ndinayo amene kana mntu asingafana ndingaona munhu udhuma so asina basa zvakuma mapassport unomatsangana zozo kuchanziwa pana basa una ende mntu kuita mushumo wavudhiso uri nerimodhi haungazadzi id ndi mntu narichifumisa ndava na basa nareokuzviona ndinayo basa madzina ayo ari mini murendeni ndanduleni murendeni yeah mara haloneli atene Praise God. antu yeah ende tichikombezva praise god ndoona inge video yako kusofi vajana kerekeni vajana ifi ndijana kereke inofi Deliverance Christian Center ngahapa mangaya mangaya ndithengwe ndiyele dzina vachitofuka chilamba asi zvila itsata vangatuwa nga ndila ya bashasha kana vatuwa nga ndila ya thengwe bashasha ndifi ndino ino ya figa yematangari ayi matangari iya chiravuru iya chiravuru nokhela chothe yato yatoguma hayani hospital andoguma hayi nditizvino vathu vadzidhorobhoni auna na dhorobha handi vathu vadzidhorobhoni dhorobho ndizvo zviri afano zvina ravakati dhorobhoni ndiuna chigontere manga yauna mara chidhirokata ufana nakari nechizuka chakata umwe rina rakontinue hangi yachitokata chito achisiwa look ende dzela muzandalada labvaga ikawa zvamurindeni I think ndiyati utotalutshedza uri li dzina lichidha lo ḓisa hani ndi dzina le nne kanzhi ndo vha ndi tshi ri ndi khou tshimbila ndavha ndi khou vhathu vha tshimbidza chief nga maanḓa more especially fhethu hunzhi nda vha ndi tshimbila nda tshimbidziwa chief and chief nga tshivenḓa ndi musanda fhedzi hu ḓivha vhona zwiṅwe zwine thi pfani no tou dzhenesa khazwo zwa uri ndo ri tshiṅwe tshifhinga ndo ya hayani nda vha ndi khou cleana mavhiḓa nda wana uri tshifani tshine ra shumisa tshone asi tshifani tsha vhukuma zwi tshi bva kha uri mukalaha vho bebaho khotsi anga vho Thifindulwi ndi tshi ita research nda ḓi wana ndi ya uri hunaye vha vho to shavha hone kale vha tshi khou shavha zwe zwa vhuhosi vha tshi khou shavha umilisi wa tshivhindi zwo nṋe ndi tshi pfa hezwo nda vho pfa vhori ngauri vhathu vha mbidza chifu and ri khou ṱoḓa shuma u thoma tshiimiswa tshihulwane tshi ra ḓivha uri tshi ḓo vha tshi kha shango ḽoṱhe ri nga tshi vhidzavho nga dzina ḽo dzingindelaho as part yo honora makhulu wanga nda ri tshi tshiimiswa tshipfi Musanda I'm sure ne vha vhone vha tea vha proud nga maanḓa ndi sure vho eḓela nga mulalo ne and then also we coming at you live from Riverview sa zwine ro no amba ne ri khou ḓinwela na maḓi aneyo ya fhano Musanda wa khou ri itela na tour vhone vhaṋe nga dzavho u tou swika vha ri ndi ḓo dia tour vhone vhaṋe so hapa Riverview itwa zwoṱhe minyanya dzi party ni a ḓa na buka conference room hauna minyanya huna uvhili huna hafha hune ra vha hone na huṅwe nga ngei upfi the Valley so handi fhethu minyanya hafha vhone vhone mara ndi fhethu ha vhuḓibadi ndo no ḓa fanoni for minyanya minzhi nyana nga maanḓa ndo vha ndi khou ṱoḓa u amba uri nṋe a huna tshithu tshine ntakadza u fana na black excellence ndi tshi vhona vhathu vhatswu vhane vha vha khou ita mishumo ino mangadza dzi facility dzi business whether it's a small or medium or an enterprise ndi vha excited nga maanḓa that's why namusi ndi tshi swika hafho ahuna muthu o nkhumbela uri ndi ite promo ya Nandoni Riverview ndi tovhani nṋe ndi tshi vhona vhathu vha tshi khou ita zwithu zwavhuḓi ndi a swika hune nda zwikhoḓa ndi a swika hune nda responda positively ngori ndi a pfha uri ri vhathu ri tea u swika na hune ra supportana and then vha khomba uri vha tenda luṅwe minyanya hanefha vhono ḓa badi vhone ri khou vha fhululedza lini ari Musanda khe vhala ndo vha ndi sathu humbula nga hazwo zwa uri ndi ḓo fhululedziwa lini mara a si zwithu zwine nda vha na thaidzo nazwo a thina thaidzo ya uri ndi a tea u fhululedziwa nahone nṋe ndi tshi fhululedziwa kha musi ri ḓo tea u to ya stadium zwi tshi bva kha uri nṋe vhathu vha mpfuna and lufuno lune vhathu vha mpfuna ngalwo ndi a pfha uri a thi tea u vha disappointed na ḓuvha na ḽithihi so arali zwi tshi konadzea ndi nga to ya na stadium ra yo fhululedza haningei kha musi ro ṱhavha kholomo dza 20 kana dza 30 havha u sokou ṱanganana muṅwe na muṅwe a vha happy muṅwe na muṅwe a takala ra make sure vhathu vhoṱhe vho takala zwi tshi bva kha lufuno lune vhathu vho ntsumbedza lone ndi tshi khou humela kha eḽia fhungo nda ndo vhuya hafha nga December ndi tshi khou ri ndi ḓo vha na holiday ndo dzula hayani
vhathu hafha hayani vha ntsumbedza lufuno lwe vhono vhuya vha funiwa vhone vha pfuluwa muḓi nga nḓila ḓe ndi uri nṋe ndo funiwa hafha Venḓa nda vha ndi si tsha kona u awela ndi si tsha kona u ya moḽoni ndi si tsha kona u ya vho Thavhani moḽo ndi si tsha kona u ya Tshilamba complex nda pfha uri ndi awele ngauri back to school campaign ya vho riṋe ro i ḓisa Venḓa ende nda tshi ḓo zwo ri khou ḓa Venḓa ngauri last year ro thoma Free State nda swika he nda pfha uri ndi khou funiwa lune nga nḓila ine na nṋe nda funa back a thi khou kona u awela nda kombetshedza uri thoma nda ṱuwa nda ya Johannesburg ndo vha ndo vhuya for holiday nda ṱuwa nda ya Johannesburg nda vhuya ndi tshi vhuya nda vha ndi khou ri lufuno lwa ḓuvha lwo fhela lwa vha lwo engedza zwi vhone vha khou pfa nga huna vhathu vhane vha nga dovha vha hangwa mara vha si tsha vha funa vhe hone vhono tou vha ndi muthu wa Venḓa muthu wa vhathu so a u tshe henezwo pfi holiday kha vhathu hangwa vhone ya ndi khou tenda ende ndi a pfha uri ndi nḓila ye ra ḓo i ṋanga ya uri ri khou ṱoḓa u seva lushaka mushumo muhulwanesa kha nṋe ndi wa u seva vhathu ndo ri ndi tshi aluwa nda wana uri ho vha hu si na opportunity for nṋe ya uri na vhathu vhe nda ndi tshi tama uri vha vhe dzi role models uri vha swikone vha mentora vha mphe access ya matshilo avho thi ngo zwi wana nṋe nda vho pfha uri I'm gonna take a decision not just a decision but an informed decision ya uri ndi ḓo vha role model ya ḽifhasi ende vha khou zwi ita zwa vhukuma ndi khou zwi tshimbidza ngo ralo and then back to henoni ya muthu ti nandi vha vha kha mbudza uri vha nyoto rwa linyanya stadium roṱhe ri ḓo ya sa vhavenḓa na mini na vha Free State vha ḓo tea u so nṋe ndi ra khou ḓisa uri vhone ngori vha ḽo muthu ane ndi muthu ane o dzula o ḓi takalela vha ḓingela ni soko dza ri khou ḓi embela zwino vha khona muthu ane o fhumula na mini vha ḓo tou zwi itisa hani ngo kharali hu sina muthu a sa ḓo ri ri khou mu khakhela I think vhutshiloni wanani muthu ane understand ane a ḓivha na vision yaṋu ya uri ni khou ṱoḓa u vha mini vhutshiloni and kha nṋe I always believe uri vhathu vhane vha close na nṋe including my family vha ya kona u understand uri nṋe ndi muthu wa hani and ndi khou ṱoḓa u achieve mini I'm too ambitious to a level ya uri I know uri nga 2030 hu ḓo itea mini South Africa a vha vhudze nṋe ndi muthu no nyaga u vhudzwa mafhungo kha vha mbudze uri hu ḓo itea mini ndi vhe ndi khou ḓivha ndi ḓo vha ndi muthu muhulwane to what level to a level iṅwe na iṅwe na nga i humbula Minister of Education ndi pfha ungari zwo ṱukufhalesa hezwo you know what I mean because I'm thinking of you and then education I'm trying to combine zwine vha nga vha zwone vho Jehova vha ḓo decide mara wouldn't you wish to be a Minister of Education kana an MEC for me really it's not about positions because I strongly believe uri mushumo nda khou shuma zwino it's powerful than those positions that's something deep yeah it's you know inspiring the nation accessible kha lushaka u tshi khou zwi ita zwi tshi khou bva mbiluni u songo kombetshedziwa nga muthu u sa khou zwi ita because of a particular position u sa khou zwi ita ngori u khou ṱoḓa u vhoniwa u sa khou zwi ita ngauri u khou ṱoḓa u vha muḓivhalea it's very nice it's a fulfilling experience and the reality of the matter ndi ya uri nṋe ndi happy nga zwine nda khou shuma zwone at the current moment I always tell people uri arali nṋe ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u duma I'm very talented I'm a great radio presenter really yeah vanga ntela ku clip nyana ukula kune kwa submit wa muthu a nyago ita no problem I can do that ari rwe ka the Black Couch Radio ahuna zwiṅwe ri khou vha ṱanganedza kha Black Couch Radio ndi madekwana ri tshi tenda no fulufhela uri ndipo nanga vhani hone lushaka la Afrika Tshipembe ho takaliwa vha zwiḓivha zwo nṋe ndi musanda wa pfunzo na kha radio ndi musanda ndi a kwasha ndi a phamukanya asithivhe atithivhei ndi talente yako yamorita ndi chawela vha ḓa vha dia mimaike ipo no I think one day really I will come and host the show and ndi tshi khou sinda ba one man Black Couch yeah so let's take it back vache mtuku zwino uri education level ra thoma gai u vya swika hafho hone rina mabanda acha fhela tshanḓani muthu mukuloni mango ri to fara nga tshanḓa a lemele zwa mukuloni hoṱhe dzhena tshikolo rune na fani ko lemeliwa it's a fact yeah ari let's take it back there ndo bebelwa ninge Mangaya nda dzhena primary ya Mangaya
I love that tone. Yeah. Are the wrong guy. Don't worry. Dina dzimwe voice. Yeah, nne ndi kuṱiṱalutshedza uri nne ndi pfhi murendeni ndanduleni Musanda. Yeah, Musanda wa Musanda Foundation. Ndo bebelwa mangaya hanefhaḽa kha ḽa Thengwe. Ndi hone nda ḓo ita my primary education. Primary education yanga ndo dzhena mangaya primary school, ndi hone nda ita grade 7. Nda ṱuwa nda ya Mubhalanganyi secondary school. That's where I did my grade 12. From there, as a Zwila nda ya Cedar City campus in Johannesburg. Ndi tshi swika Cedar City campus nda ita Bachelor of Business Administration. Ndo ni ḓela na mabanda bewe ndi uri hu vhe na situation ya pfi hana wala mabanda ari amburi ri kwamba hezwi ra ri banda ḽone ndi heni ahuna zwiṅwe cash Bachelor of Business Administration khelo lifareni ni ḽi vhea hanefho tsini haṋu ngori tshiṅwe tshifhinga ni a ḓiwana ni sathu vhuya na fara banda ḽa Musanda ende tisho ndi a thoma fara zwa Musanda ino dzula ni naḽo hanefho ndi manzhisa nga ngeno kha nne ṱalesa ḽi vheni hanefho ḓo ni fha ḽiṅwe ndi tshi fhedza BBA degree nda ṱuwa nda joina South African Institute of Financial Markets nda ita RP exams hafhaḽa ro guda uri u analyze dzi market rand dollar market. Can you be a forex trader? No, I can. I did a training. I was trained by the Johannesburg Stock Exchange. Because now go to mambo market you check out is go. Yeah, I can be a forex trader. It's just that problem yanga ndi ya uri forex trading ya vhukuma vhathu vha wana asi vha social media. It's a fact. Yeah, ne? The real forex traders are by daily. Because which you vula New York Stock Exchange vhathu yo vuwa. Vhathu ya vula mato vha vhona uri dzi shares dzi khou rengisa hani. The real forex traders you hardly find them at the workshop. Tsauri ni then badele vhugai ri ḓo ni trainer for vhege ngana ngana ndi zwone zwine zwa kombetshedza uri ni feature pension ya mukenekene yo ḽiwa yo itiwa mini. I think the education in maybe one day I must talk about it because ndina experience and first hand information ya training ya forex trading ine rorichko reka School of Investments the Johannesburg Stock Exchange ba shilo the trainer richko trainer na bana ba chikolo. So ndito zidima ndasipedza in and out. It's just that it's something that's a to be under public ngayo how I feel about it and stuff like that. Mara ne izla swilo zwigudela. Because for some reason I thought you were one. Ndi chivonela gole. Uthindile ezi gole ndi lani ngapha matunga kazongono fi FX Pro what. Yeah, zwino ilani I nwaliwe zwithu arali ya nwaliwa something to nwaliwa Musanda Foundation. Ite nwaliwa. Asiyo chimbila ichi dilana na suza dzi forex na mini and stuff like that. That's why ilani I visi na number plate. But why diva na number plate yayo? Ni check edzi dzimwe dzidzula dzi na number plate. Yobona imwe utori fast ndo tawanya ndazibona fast ngore lewe ndo ruwa mpama ndingolumelisa ndi ele la ko ndo ruwa mpama ane ndikupfungudza vukati ya bad ndira umuntu mela message ka Facebook arova ko ruva chitawa nge tournament eni awana uri ko ruva muthu asiyena zamuri itiwa if Musanda ra number to idiva awuna na problem kharite Musanda Foundation ri ḓo inwalo ri Musanda golo ilani ngori ila ndi golo ya lushaka asigolo ya forex cash wakatora dzishade tiko throwa chithu tidini wena ḓo mbudza uri nani chijiyo ngari ndi ya forex ndo ndiko pindula ini tiko throwa shade ndiri hilasi ya forex ndi ya pfunzo mara dza forex na dzine vadzidiva ende vadiro dzifira badala atitodzibona avo nedzigoli dza dzi forex atitodzibona dziona kai rati dzibona tizvino ungadzibori ndiyainyi kana mingori dzopemiwa mafastere nditintita vadark dza dzi forex azino haya Musanda aritene ndiyapfunzo ndiyapfunzo rari kademanga mabanda ubva apo ndajoina Academy of Financial Markets ndaita Financial Markets and Instruments. Ndajoina ICDL Africa ndaita International Computer Driver's License. Ubva apo ndajoina vakonigudisa ushumisa computer. And I think it's also really clarify
ngauri ndo vhuya nda vhona muṅwe a tshi khou ṅwala uri hei qualification ya Musanda i questionable. Zwino nṋe nda ḓo to takalela vhori tshiṅwe tshifhinga hezwi ni tshi ṅwala zwithu kha social media u avoid embarrassment thoma ni shumise Google. Yeah, because ICDL it's an international institution, well known. They are training millions and millions of people. Nga computer, and it's a non-profit organization if I'm not mistaken. They are big. They are big. Research vhathu. Yeah, but kha research. And vhathu vaone ba borori hezwi ono ṅwala zwithu. Uchi mu engage. Yeah, uchi mu engage ombo dishava. Ushavela mini. Ndinyi. Athi ambula na madzina, athi zwino vhathu vho dala badi. Ina ni mumbuli na? Mumbuli. Athi zwone. Mumbuli. Gadra phi hayi mara ri ḓivha ramwa. Mara ringa wana screenshot. Chahone. Chahone. Ra chiwana zwa muri ḓo tshi vhea hafha. Vhathu na tshi vhona hafha zwa muri Musanda u ita plan. Chihone ri ḓo chiwana. Cash. Ri ḓo chiwana. Sokwa ri ḓo chiwana. Ri mu itele screenshot uri a kone u fhindula. Uri o shavela mini ngondo mu engage. Na murumela na inbox. Samari vhone a vho fhulwa na muthu kha social media vha rumbudza mafhungo awo. Athi muthu anolwa nne. Normally ati ninga si wane ndiko respondana na vhathu kha social media u tshi khou lwiwa and stuff. But ndi educate. That's what you funza. Yes, ndi abafunza arali ndiko vhona uri arali vha tshi khou funzea ri abafunza. Yeah, zwino hava ba matamba na mini no delela na sizo tha supambanena. I don't have time for that. Listen, man, I'm too busy, man. All I'm trying to do that's why I go. Yeah, like I'm too busy. I'm running a big organization, huge, well known all over Africa. We're preparing to go to Namibia, Zimbabwe, Botswana. I mean, Lesotho. Paka do travel Musanda. Ngamanda. Or the warrior no witness achimwana chiyo. Yeah, in actual fact very soon vhathu vha ḓo konḓeliwa nga maanḓa ngwana. Zwa mondo ṱavhanya nda ita. Vhathu patelani. Ukopinde ndo patela. Patelani mngaro. Ilo ndi lamini, ili tonga la chigubu ili. Hayi, ri khou ḓa nevo. Yeah. And I thought nichi confuse eligawe nala kereke na mabanda aya usingova na confusion ngauri hafha oto dzheniwa tshikolo aliwa bugu zwino ubva ri tshi fhedza nge ICDL Africa nda joina University of the Free State Business School hange nda ita what we call honors or postgraduate diploma in business administration konipa lonekele katanganedze banda tanganedza yeah tanganedzane banda the honors ya business administration ndio ne qualification in most cases which ko to diwa bo CEO na mini arali ni nayo ye qualification honors ndi level 8 uri ndi godise zwithu ndi do ivona ngalanga na ndi level 8 ndi level 8 aba be 2 months awuna tight ndi do foda langa lefa ndi do phanga niwe level 8 and the difference in ni bonisa difference kama banda uri mtu graduate come in if I'm just looking at a picture like that. I think challenge ndi uri the university mabanda the university afani arana cheka ni cheke maybe DUT Durban University of Technology ni to wana bana mabanda ane ana mivhala inoelana na chizulu there and then UKZN mostly UKZN ndakongora UKZN and UJ so it's not easy utobona uri banda litova liko represent in most cases unlike gaweni la PhD lina rotiwa mubala or asla batukana of which you are getting very soon. Very soon I will. VENda Sathani chafuna kana chifuna. Ndila VENda? Yes. Yeah. Ndazo odzira ma VENda ya. Ma viti. But we serious. Yeah. And ego fela lini PhD. I'm just praying for next year the one peza ndo thoma last year. In governance. Yeah, I got a PhD in governance and it's going well, man. It's going well. How is VENda compared to these other institutions you've been to? It's cool. Namsono dzula pasi ya Murunzi apala niya for Murunzi. You go to campus? Yeah, I do. Yeah, most of the time. You must call me when you're that side. No, I will. Rochila pasi ya Murunzi. Mara zwi izu mfara ndo jena, tiri kufara brrr ndiko jena. Mara vese hula remember. Ningaona mungu mtwanga nge west, munga east. Ai, nani chiswika petu wadzingine.
Yeah, so I link up Tochila Musanda. Yeah. I've never seen you on campus. No, I'm always there. Unless you only go there, Julia Swap Siku. It is always Swap Siku. No, but sometimes in the during the day, and sometimes in the Bandikoya Kaya Kempton Kaya Newtown. Oh, Parktown. Yeah, Parktown. The business school. Yeah, the business school. Yeah, because the school of governance Governance. are shared at the same building, but there are times when India Dangangeno main campus. And then Roshima guy with all these bells is Neravanat. That's a two band. Which one among it? No, Tawanya Kidmela PhD. Ronnie Leach. Ati roboto Ne, I told you, man. Ati worry a different car and then a PhD. Namadre oh PhD. No man, don't come back away. Oh. Yeah, so don't get to follow a conversation. Nendo Gawin. And to go band. Going in love with them, man. What would you Yeah, about to carry a coro. Then Tromangala na Mutuana to an go Akoto Ambongari education in the Susa of us. Evan Funzani Kura Nema. man. At understanding analytical thinking and thinking capacity. Yamutu who will go public. Abako sasala za funzo. But sometimes I understand the dynamics. Arani satutu wabana mwana. Aneka mwana ono wa muru anukwe chikoroni and stuff. You wouldn't value the work we are doing with Arusabana. Huna mubebi na mtizo azuna nangabenga project ya Musanda. I'm telling you the truth. Nganda musi hoyo mutu. Achiko go through something zwawe zine what your toma ya zulugisa abuya muhumburo wo fureya. Hele bundle. Remember the valve. Ndila masters in public administration like economics and management sciences. University of the Free State. That's why I always said UFS. Hindi level 9. Oh. 9. Yeah. 9. Currently mo penal. Afare la level 9. Yeah. Una difference. The level 9. Ndikuifa. Yeah. Yeah, cash. Ndika Musanda. The level 9. Currently mutus. I don't know the way that. Oh, yeah, cash. Yeah, difference in yaifa mara no afara. Yeah, ako tiyamba nga muwadzi. Zvino oyu muwadzi. Uri ya those investors. Ka ange enda the journal one. Watoma muwadzi hapa wa black. Yezo zvitu. Zvino ngauri this is a postgraduate. Zvikwamba as a qualification yotoma. Oh. That's why hoyu mubara uchinja. So ndozviona nichiyaka PhD niambara chimwadzi chimwe chinonga chofura kechi. Chitonga chiberete. Chama horo. Ndichiberete ichilani apalani vanotodzura. Namusi nichiwambara nyaufa uwezu uchijena umodhiri kit. Una bududo la. Una bududo. Ndimusi nikabudokotela pala. Yes. Une wakudobuwana bona. Nandobuwana budokotela. And I can tell you ndichiwana budokotela ne. I'm going to fill up FNB Stadium. Doing what? Or motivate? Celebrating education. How big are you outside Mpho na Free State? And I mean, it's massive. I mean, for an example, the time I was on holiday in Gauteng, you'll check some of my videos. Ndo ndiko huwelwa muntu vakagara chimwe Mother Fontaine, Long Meadow. Ndichisvika ndandikurumisa vatu vanchivenda ndikujonga ari vatu vane vakumbidza kamisi una muvenda nokushuma. Exactly. And I was shocked. Wanori avala vatanga vote vane vakushuma palani vamba chizulu. So sibazi kurusumba uri this is massive. I mean, I've received invitations in KZN, Eshowe. I've received invitations from Engobo in Eastern Cape. So it tells you a story. Yeah, you really are big. Yeah, no, it tells you a story. If I will receive an invitation from Namibia, if I will receive an invitation from Lesotho, what more do you want? Musanda opere. Yeah, ndobo pera. That's straight. Na mabanda ke. Hindi proof. So ndeni yapedzi mararu ti? Ndiani yapedzi mabanda. Dzidzi mwezi qualifications zenda dzita aringova na graduation. Oh, okay. Yeah. And then also, after all these belts, Namini, Royal Shimaga.
I think ndi zwa ndeme uri vhathu vha ḓivhe uri nṋe ndo alutshela mahayani he ndavha ndi tshi una tshifhinga tshe ndavha ndi tshi to rengisa dzi backfish ndi tshi rengisa maṱamaṱisi ndi tshi ṱanzwela vhathu dzi goloi ndi tshi posela na khulani ni a ḓivha posela khulani yeah you see posela khulani wa alutshela ḓoroboni zwi a dina a thi ngo alutshela ḓoroboni ndi tovha muṱuku ana sa ḓivhi khulani ndi tovha muṱuku wani sa ḓivhi khulani khulani ndo no ḽifa if mara zwo ri ndi mini a thi ḓivhi ndi tovha muṱuku a sori upo khulani ni a ḓivha ini a ri se so hoḽani vha khou tshimbila naye ni a ḓivha khulani vha khou zwi vhona a vha vhusani vha khou tshimbila naye vhona uri wa khou ita so ene a ḓivha khulani cash a no ndo ḓivha khulani afho a ni ḓivhi noṱhe hezwi hu tshi khou fuleliwa dzinḓu dza mahatsi hu ya vhona mahatsi ane a vha o roliwa ane na vha ni khou a posela hoḽa ni khou fulela ano khou fulela hetshiḽa tshijumba tsha mahatsi tshi vhidziwa khulani nṋe ri ndi mahatsi nṋe ri soko ndi mahatsi khulani ya mahatsi khulani ndi hezwiḽa o itla tshi tsho vhofhiwa ni khou tshi posa ngori a ni koni u a posa a lusi mahatsi otherwise a ḓo vhuyela kha iyi so ni a vhofha ni tshi a vhofha na a posela hauḽa rengi nṱha ipfhi ndi khulani zwi hone kha tshivilinga na mini kana a ni ngo zwi vhona hu khou posiwa wo bundu nga ntumbu zwino tovha ni vhe ona sa ḓivhi uri khou posiwa mini ra khou ḓo khou posiwa mahatsi ndi khulani khulani ya mahatsi yes keshayo na musi no guda ri khou shuma ngo guda ri guda ḓuvha na ḓuvha ra ri kha ḓi amba ngo rengisa backfish ma 2000 man ri a tea u to vha itela muṱangano ri thome ri vha gudise zwithu vha khou ṱoḓa nḓivho vhathu ni khou ṱoḓa nḓivho vheiwe tili 2000 ndi tovha mbuku tili 2000 ndi saka mbuku bara tili 2000 ndi kaba relative to vone probably ndi mulwane u tshi ḓa afho zwi so oto zwi koni vhaisa na zwi nga si mbaise a zwi vhavhi u vha li 2000 mara ndi khou swika ka 30 zwi khou thoma mbaisa ndi khou amba uri u vha li 2000 a zwi vhavhi I don't think so. I wouldn't know. You wouldn't know? Yeah. Ngauri ni mulwane. If maybe I was born 2 years later. That don't mbaisa. Oh, okay. No, man. We're talking of 2000 we have. Okay. Yeah, so I don't know. Oh, okay. So you don't know. Yeah. Yeah, so ubvapo I mean ndaita zwezwo ṱanzwa dzigoloi na dzikhawashi zwi tshi bva kho uri na tshifhinga tshe ndavha ndo sala hayani ndi ndoṱhe I think close to 10 years ndi khou dzula hayani ndi ndoṱhe and then ndavho ṱuwa nda ya Johannesburg ndi khou dzhena tshikolo I think mushumo wanga wo thoma wo vha a photographer nga maanḓa ndo vha ndi tshi khatha zwinepe campus ndavha ndi tshi dzhena hone sida zwezwi arali hu na dzi freshers na mini u ḓo vhona nda khou gidima ndo yo khatha zwinepe not to jive vha singo jive ḽa ḓuvha hafha just once ndo jive ndo nani singo sedza hasi zwone ndo cheka dzi video ando jive I'm sure cameraman akho vha ṱoḓa vha tshi khou jive ndi khou cheka ando jive wo jive u tshi khou lidza vhuyi if not fistos I understand why my 2000 tshi angwa fast tanya ra fedza vanga ri ḓo tshaisa ili ri khou tou ṱhaseliwa okay nditsa so ri khou tou fara ndi mbiluni yavho vha nyita so ahuna stress ri khou tou ndi wa 98 thi ri khou tou amba vho ndi khou fara 27 nga Wednesday a sala 2 years a zwi fana arali ri khou ita mathematics arali kha musi arali ya 95 ya ḓo zwa ḓo better miṅwaha around off yeah I mean 2 years you ḓala 2 years a lot can happen mvula dzona dza tshanga 2000 ndi hone ndi khou dzi vhona ni ngo i vhona mvula ani sa ḓivhi khulane uri vhathu vha khou fulela na u tea no zwi ḓivha ri tshino khou fulelwa nshoni mini mvula dzi tshi khona okay arali ndi zwa khulane ndo ḓo mini mini vha khomba tshi wa khou foda freshers yeah and then from there nda yapo enda ḓo mushumo wanga wo thoma nda ndi tshi kha ḓivha ṅwana wa tshikolo ngori nṋe na kale ndi kale ndo ṱalifa so vha mpha position ya u vha assets assistant so ra vha ri khou create a database ya assets dza SEDA ri tshi khou ita asset management and then from there ndi he vha vhona potential nda vha registry clerk finance nda vha finance assistant nda wana promotion nda join a school of investments as the manager in the school of investments ndi hafho nda ḓo gudezwa dzi forex trading and stuff
at a professional level. usika WhatsApp Usika WhatsApp. wasongosendwa signal Usika signal. I want to repeat, at professional level. Yes. Mara difference isn't it that thing yori muthu angatarifa songo ya chikoloni? People do say that. I'm not so sure nendo ya chikoloni and then mungatarifa nga chikolo. So don't you think naka forex there's that thing yori comes muthu odo digudisa ave atoba a pro by themselves? And I'm not against baswa vane vatigudisa zvithu. Una baswa vane namupa goloi apano nangu zigudele mara wakunozishuma, and I always advise them uri icho chine nachikona shuma ninga acho nisingoshava. Yeah. And neti muthu andajaja vatu. Problem ine ndava yona ndi musi arali vatu vachikudyerwa masheleni, vatu vachikorobiwa ezo neti imi nazo. Marali una chitu chena kuchikona and notigudisa chone and chikonitusa and vaisi vatu ngacho, keep on doing it. Yeah, just keep on doing it. Ana muthu anozostopa and nendichihamba nga hapfunzo ndiva ndichizvidiva uri asi vatu vothe vane vadokona usvikelela pfunzo usvikelela ndasvikelela hone kana hune vamwe vatu usvikelela hone. So ri have advice along the way uri chine navona nichikokona excela khacho chishume ninokhwata. Yeah, and azvivi zvichambori tiyosasaradza mumwe muthu ane angakona usvikelela zvimwe. That's why hatina chipinga chosasaradza vatu. Okay, ndiyasasaradziwa, granted. There's no problem. Atina thaidzo nazvo. Mara vatu avatiwo va mistaken uri ri vatu arina zvipfi. Nne ndiyavala vatu vane arali ndasvika hone ndava hurtful nga something, I won't go public about it. But I will definitely communicate with you professionally, with my professional people. In other words, yeah, when necessary, and ndasvika hapo, you must know that you turn. Azvamurwa namba vetori narinere sichavamba uvi tinere asikohwelwa pari kuhamba maikini nazvauri zvine zvava zviofficial as a problem. Una chimwe chipinga chine nawana vatu vachitogoa all out ukwashekanya vamwe vatu nochinya vamwe vatu madzina and stuff. Zvine ningaviya naumbulori nahone muthu waoneka muzini mushumeri wa Satan or something. So at some point vatu vayasvikone vava forced to protect their brands, because vunji vatu riva ro worka very hard uri svike one ratiosvika hone vuchiloni, and ungasitendele mumwe muthu asokuvhuwa nga macheloni asvika nahune ava khotoda uchinya dzina la mumwe and expect uri usingova na consequences. Utiova na consequences at some point. And then now ringatomama nga PhD zvino ti. Yeah. So I wanted to ask you also with this thing a PhD, I've seen it running vets mostly. Uri vatu vanji vanoenda PhD, they end up in academia. Is that where you want to go also? No. Because that's what I've seen. Not just vets, but unji atofi mntu eta PhD umunamadzura university ava academia. Atina interest ya ushumela university. Zvichibva kauri ne plan yanga kuranesa ndikwangoshumisa my qualifications to inspire the nation, to inspire Africa, and to inspire the entire diaspora. Nyambori PhD chito ibe to inspire, because I do ask myself a lot, or okay, I do have a master's in something. What's the whole point you continue and I pandred and a PhD? Yeah, the also because position of the one and ningaka the one and a master's. Because I've always asked people, why you got a PhD? Do you have kind of, it's just that thing you already did there and I just want to be at the end. Now what if education I paid? Yeah, for me really, I talk about that issue already. Do you want a last number, and more especially as an education activist, I think ziba zwabudinga mandore ndi wana ndichifindi na PhD. Imagine duba lo thoma lina ndo ndikusvika chikoloni ndo lichincha muvala li red. I mean, it's gonna be an amazing. And ati divo ndi chikolo chifio chino ndo wana like uri chive the first school I'm gonna address ndo ambara gaweni litsuku. Yeah, as a doctor. I had to decide. Maybe it over FNB Stadium, as I've said, uri ndina muloro wa uri ndikotodo dadza FNB Stadium. But we not to suggest uri vangatakalela uri rive na pilot project ine ravidza vana vothe va xikolo rivaise stadium. I'm thinking uri Thulamela municipality, they are going to watch this interview. Avail the stadium.
avail the necessary logistics, I'll come and address the learners. Oh, so sort of like the career phase. Yeah, career stadium, Chatoyando, Resquerishi Daze, influence in Ravanayui. I don't think they need any transport. More baby, when I can tell you, they're gonna bring their kids or what I'm saying. Even I feel like also the parents will wanna be there. Yes, Rikoto than the parents, wherever all. Rishi Dads, I mean, it's just stadium 20 seconds. Such if in parents. It's just stadium, I'm telling you. It's just stadium Chapa Tondo, Rangashi Dads. Yeah. Rangashi Dads, I want Abatunda. Yeah, ne? Rangaita history. My spara kava veil. Yeah. Kava veil, then the Tazera short. Okay, in case Mama's parasitant as a shorty or the episode. I don't know if I see one. Wouldn't you wanna go there and say, I have this idea and artist the power ya black couch. I won't be as we sponsors. Artist the power. Zamuri right there, Bob on a black couch, Maspar. Listen, I'm telling you, Maspara. But do you wanna a show na bangwe bane babana capacity. Oh, Rena millionaire pa VENda. Sponsorani. it's a million. Rena millionaire VENda inji. Sponsorani event, career stadium, roto trauma. Ridadze stadium FNB ridoivona ndichipedza PhD ndidoidadza nemunhu ndisingowaranga hezo uri ndidoidadza hani ndidovona vei reality ndiyauri kari tometo yando vatu vozviyamba kasocial media vari vakombera ndidadze stadium chatoya ndo ngavana vachikoro navabhebi riambe pfunzo. Yeah, and the rich kamba pfunzo neyena vana vachikoro ti there's this thing inanonyangojena kayo zvino yori une idzi degrees napfi vana asidza kuthogwa na mini una dzinene vatozidiva uri nesa Musanda I wouldn't advise any kid uri ayo study izvi zvithu no nga nthani ya implement rate yahona hauna any qualification ya useless. Take it from me. I've been there. Hauna qualification ya useless. Una mishumo minji ine ezwi vachitoda vathu ni the one or entry level the degree zvisakhatali mean for that particular position. As long as navana degree they will definitely take you. So ati to the situation ine rasvika hune rari una muthu ojena chikoro apedza 4 years afi degree away useless. There's no way. Auna degree easy. Don't you think not that the degree is easy ti hela zori comes I implement it on ipasi. No, say no. For example ti ngodo japo ni restaurant zvino ti unganyagiwa anthu the waiter kana na the waitress za 20 ti mari receptionist they will just need one ti so if nendi mubaby the advice wana ngore zvezvi niko do good do consider waitress rather than receptionist ngoba vadojiya mti from 100 mara from 100 vadojiya 20 for the waitress. atiko hana uri employment rate zvazvino ndi challenge but atitodi vana vachikoro vachijena chikoro with a mentality ya uri zvingaitiranisiwa nemushumo dzilaki dzavathu hadzifani. Una vathu vane asati kupedza nopedza chikoro osalirwa nga 5 months already uva unowana offer ya mushumo. Huna mwana wevabhebi vavo vada khane vege yoperaho ndanotohangwa nori voda vaombela advice mwana achikototochanger qualification ndari no asingoichange angasichange qualification osalirwa nga mwana kapedzise qualification onopedza qualification akonodecide uri uzoita mini uri angadova kana ya mwedzi uye atopedzisa pedzi amodiva kuwana internship rechikwambo zvazvino Northern Cape I think Kuruman or something I can't remember owana mushumo hangotoma nodzura hayani at all. So anite usedza situation ya mumwe muthu naita yanu narina nezidofana vathu harifani. So it's more of luck ndingachijamba yeah na luck yashuma nga manda but reality ndiyauri atitendi kana narrative inori una qualifications are useless una qualification ya useless una qualification ya useless nanti hela qualification kama newayo ibe yandeme and ingamuvulera manango on top of everything muthu ojena wechikoro na muthu asingojena wechikoro abafani
I will never agree situation ya uri muthu a songo dzhena tshikolo ambudza uri a fana ani fani na nne a ri nga dovhi ra fana na ḓuvha na ḽithihi a zwi nga ḓo konadzea ngauri muthu ane o dzhena tshikolo nḓila ine a aḓiresa ngayo zwithu na musi arali a thoma business ha swiki na hune a outsourca everything hu vha na zwiṅwe zwithu zwine a kona u ḓiitela zwone ngori o dzhena tshikolo a testiwa thinking capacity yawe a kona no type no shumisa computer a kona u ita zwithu zwinzhi zwo fhambananaho u ṅwala u dilana na mafhungo a grammar na mini past tense present tense ndi nga si amba uri a fana. And then also I saw this other tweet zwino it seems like zwi khou yelana na zwe ra ri khou amba uri heila tweet ya khou amba uri hola muthu o acceptiwa UL so just an example or acceptiwa UL for BSc in financial something and then I acceptiwa UCT for a receptionist I don't know nende nda dzhena UCT over UL just because UCT in a high employment rate. So what do you think of it? I think life is about choices. Una batho bo dzhena UL vhane they are CEOs of big companies. True. Una batho bo dzhenaho UCT na bone vhane vha vha CEOs of big companies. Ha ḓivha na vhane bo dzhena UL vhane vha reporta kha vhaṅwe na vhane bo dzhena UCT vhane vha reporta kha vhaṅwe. So it's a two-way traffic. Reality ndi ya uri life is about choices. Ara o dzhia any decision ana dzi reason zawe we can't convince him or her otherwise. Jambore all in all akana my take from all this ndori uchironika education awana blueprint just do what you want to do and then zvachimbira zochimbira vasachimbira we can also try again as long as you are happy. I was talking to a parent where abakutoda ri convince mwana uri a change qualification. And when we had a discussion with the child, she mentioned that she's not happy. And arali asi happy ahuna zwine ra nga zwi ita ri funa mutanganedza nahone ri mu support ra kona u bvela phanḓa na vhutshilo. Okay, and then now the principal wa tshikolo I'm calling you to come and motivate my grade 12 zwino nga March dzi tshi khou vula ti una ṅwana ne ana idea as to what I'm going to do in future kana next year so to say ndichi have a seat. How do you even start to motivate all of them to come ni nange course dza so kana look into this ni khou nyanga thoma nanga dzi course? I think fhungo la ndeme ḽine nda vhudza vhana ndi ḽa uri u bva kha grade 8 a tshi sala tshi swika kha grade 11 u vha ono vhona dzi capacity ya uri u strong maybe kha technical subjects or kha your business economics or your history and stuff. So there are times where I will advise bana uri vasingo vha too ambitious. Arani tshi vhona una subjects dzine dza koni konḓela na musi arani kho ṱoḓa vha engineer arani tshi vhona uri mathematics and physical science dzi koni konḓela. Sometimes we must accept ri dzhie zwine ra vhona uri ḓo kona u zwi swikelela. Like for example nṋe nda ndi si good nga physical science. That's why ndo fhedzisela ndo dzhia accounting na economics na business economics uri zwi kone u tshimbila. Funny enough I also did biblical studies and I think I got distinction ya bibili. Maybe not ndo vha mfunza I don't know. Pastor Musanda, Bishop Musanda, Apostle Musanda. Mara ya look at how this thing is. Nambo ila zake so na ḓo vhambedzeli khawe na like no ndo kamba na ḓo dzhena na vha mfunzi wa izila dza mara na khou ṱoḓa u vhambedza this vhambara aso nyana na la kereke ndo vha ḽone ḽina gunubo ḽia gunubedziwa ra ḓa ri khou rwa muthethelela na zwo ra bera nda vula kereke hei podcasting ya to ashela kereke zwa vha so felaho kati nda wana vhathu haningei kerekeni habe na ndi sathu fhedza ine nda khou shuma hone kana ra ro fhedza arifhedzisa inifana na unkhonisa ne muthu akhona no unkhonisa ro no vha gaizwi ndi tevhela hune muthu akho hone driver ndi vhone driver ndi vhone ndo ro ḓo vhudzisa hezwi abe na zwithu zwi hafha ana na tshi nda kho to vha ndi vho soko mudiko to vha khona conversation aba bonani mara zwi atakadza u interview wa muthu dzhena wa tshikolo ni ita dzi question ni khou dzi itele ni muṋe ngauri nṋe ngo nthumela apa ti rumeliwa uzwana a dzi rumeliwa muthu hayi vhathu vanzhi a vha tsha ḓa nga nṱhani ha zwezwo urumela mbudziso kho nyaga mbudziso nda nṋe na msara nano nthumela nṋe I'm very brave. I'm not afraid of anything. No, not in terms of that. Like if muntu are na musara ho in terms of that zavado sokonda either way cash to ngo shava mini RPS enda vasiya hone wa tshikori ndo vha ikonisa rovi ya ka freeway zwi and then nda join imwe ya dzi bannga nda vha
call center agent ya home loan. I think zone thusa nga maanḓa kono amba na dzi customer ngori customer rali yo phone kana no phone na customer asusoko fhufhela muthu vhathu vha busy afanda ve when ya fhufhela muthu wa pfa uri professionalism yo ya guy kari be professional arali huna business ine vha khou I rana kana huna product ine vha khou I rengisa vha songo to fhufha kha vha dzike vha ite uri vhathu vha kone u understanda zwine vha khou rengisa zwone with humility and respect. And I join Alex FM and I presenter ya breakfast show from 5 until 9 a.m. Oh, now it makes sense. Yeah. Do asha radio for something like 2 years. And then I want a promotion and I was head of marketing at Alex FM. I don't know for how long. And from there, I joined provincial government in the Free State. I was spokesperson, member of the Executive Council for Economic, Small Business Development, Tourism and Environmental Affairs. In here I could include a parliamentary and media liaison officer. And I joined the Department of Agriculture and Rural Development. I was executive PA, MEC. And from then I joined social development. I became the executive director in the office of the HOD for social development. I joined economic development, executive director responsible for the office of the head of department, public works and infrastructure, executive head in the office of the HOD, and I joined Treasury, Department of Finance, executive director within the Ministry of Finance, and Do you know anyone in government? Because there's a run around the departments of most. You asking if I know someone? Musanda No. I think for me, education the position is in the number zone at the current moment. If you don't have qualifications, ningasi swike na une na kona udziswikelela. But on top of that, zwine nda khou advise vhaswa kana muthu mona munga vha uthetshelesa arali na wana opportunity yo shuma namusi na vha to fhiwa an entry level position, humble yourself, work smart, work hard. Vhathu vha ḓo ni recognize zwi tshiya kha kushumele kwanu. I mean ne ndo wana mushumo ka province ya kule na hayani. I mean close to 1,000 kilometers. I didn't know anyone tshiya ngei ndanisadivane na muthu ndo ḓiro swika nda shuma like muthu muṅwe na muṅwe. And then from there and that aluwa, and on top of that ndaba ndichiko the empower ngo dzhena tshikolo. Ne ati stop u dzhena tshikolo na zwino, that's why ndikha ḓi dzhena tshikolo. And ndi a fori tshikolo ndi tsengela tsiwana. That's why ndi khou vhudza kha road show ine ravha khayo zwino ndi khou vhudza vhana vha tshikolo ndiri ilani bugu, ni tshimbile bugu, ni smile bugu, ni eḓele bugu, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe bugu, na u jola ni bugu. Vha nga si zwi pfe vhane zwa vha khou zwi pfa badi ti nda ndi khou amba ndi tshi khou ri ni a ḓivha na musi muthu na tou mufuna hani a swika hune ani driver crazy. Na musi muthu a tou ni driver crazy ne ani vhidza chocolate na ini na thoma behave ngari ni amuniwa. I mean ḓo tou mbona ni tshi khou tou vha excited no vhidziwa chocolate, tshithu tshine ḓuvha rali ḽa fhisa tshi a noka. Swika mbona ini a noka ni amuniwa. Athi sure nga zwo munna ndi khou amba zwone. So reality ndi ya uri ri tea u vha na dzi priorities. So kha vhana vha tshikolo ri khou zama u vha trainer no vha advise uri a ri khou ri ni songo vha na muthu mara timing kha ive na priority kha ive ya right. Itani zwithu at the right time, ni zwi ite the correct way.
ngauri it's very painful wana huna mafhungo a teenage pregnancy for an example it's a big challenge nga hafhanoni no wana ṅwana ni tea u misa tshikaloni you know arali husina makhulu kana mawe maybe vha khou shuma and stuff you will be forced with ṅwana tshikaloni nga ḓuvha ḽa test ḽiṅwe ḓuvha ndo ndi khou drive hafha nda vhona muṅwe a khou tou tshimbila distance u tshi tou munzi khou bva clinic and hana tshelede ya transport u khou tea u tshimbila o beba ṅwana zwi amba zwori heḽo ḓuvha na kilasini a nga si ye kilasini ngori ni tea u thoma na ya tshikaloni ni ṱhavhisa ṅwana dzhekiseni uyo ro mufha lift nene I think fhungo langa la vhuthu na u thusa vhathu even though zwi nga si konadzea ndi thuse vhathu vhoṱhe ngauri a thi tu vha na dzi resources dza enough but nṋe nda vha na dzi resources people will benefit it's a fact and on top of that vhathu vha ḓo vha vho zwi vhona ṅwana ane ndo swika he nda ri mvula i tshi khou na nda swika he nda ḓo mu thusa nṋe ndi a thusa vhathu vhanzhi nga maanḓa and reality ndi ya uri a thi believe kha uri arali ndo rengela ṅwana zwienda ndi tea u mu parade nda vha ndi khou khatha naye zwinepe ndo bvisa zwienda zwa kale na zwiswa and stuff I don't believe in that vha nga si ngwane na ḓuvha na ḽithihi kha khamera ndo shooter ndi tshi khou fha muthu tshelede There's someone who was acting like you. The same kid Cheled. Yeah. Do you know that guy? Yeah, that guy Rotangana nṋe ndi muthu anofha vhathu chance. Yeah, and I think because we have this platform I must address it. I called him. Actually I even sent him a message to say what I saw because azwoitea ndisiwo arali nda ndi wona sido zwitendela because nṋe ndi vha ndi busy arali nda swika tshikoloni vhana vha tshikolo vha excited vha ya nkuvhanganela na mini so I wouldn't see zwine zwa vha zwi khou itea kha vhathu vhane nda vha ndi khou tshimbila navho sa team but ndori ndi tshi vhona ola message I sent him a message nda muvhudza uri I'm very disappointed and it's not my way of doing things and I think we have already reported back to the nation there are people who traveled from Johannesburg vha tshi khou tou ḓa fhano ḓo thusa ola ṅwana zwithu zwe ra thusa ngaye ola ṅwana ro zwi amba mara a hu ngo swika ra ri kha musi a tshi khou fhiwa tshelede ori a tshi khou fhiwa whatever zwe a ḓo fhiwa zwone ra swika hone ra vha ri khou tou zwi ita zwa vha public ndo vha disappointed bad nga hala mafhungo ndo vha disappointed na nga tshinepe tshe tsha vha tshi khou gidima tsha ṅwana wa tshikolo ya vha tshi khou hagiwa zwi tshi bva kha uri a thi believe uri huna certain things zwine a zwi tei u ya to the public a ri tei u vhonala ri vhathu vhane vha vhonala kha musi ri tshi nga ri reckless so nṋe team na zwiḽa zwa dzi tshelede dzine fhiwa vhathu in public ndi a ḓivhona vhaṅwe vha khou ita dzi video uri wa Musanda vha sa vhonali vha khou fha vhathu dzi tshelede vha tshi khou ita mini it's not my type if that's how you think find a way chill I will never do that I will never change the way I do things I mean I receive calls every day dza vhathu vhane vha khou ṱoḓa zwiḽiwa vhaṅwe I will never go public about it there are families dzine ndi a dzi visita huna vhana vha tshikolo vhane ndi a vha rengela dzi uniform and stuff I don't believe uri it's a good thing to go public about it okay and then a ri nembe dzhena kha ṅwana wa umbrella ti like what was going through your mind ma tshi tou la ṅwana mvula khou na and then you go off and give an umbrella a thoma u lida what went through your mind then I think tsho tou thoma nda ndi khou driver ndi tshi khou ya Chivase secondary school u address and we were late ola ṅwana ro mu vhona ro no pfuka I think close to a kilometer muya wanga wa mbudza uri I have to make a U-turn and we did exactly that ndi tshi swika hafhaḽani ola ṅwana the first thing ye nda amba kha naye ndo mu rwela bele uri kha ime obviously sa ṅwana wa musidzana zwa singa situleluwa uri a ime a pheselo ima tshima nda vha ndi khou muṱalutshedza uri ndi khou ṱoḓa mufha umbrella nda mbo ḓi vha ndi khou i bvisa same time
ndavha ndi khou vulela na umbrella zwi tshi bva kha uri arali ri vhathu ra swika hune ra vha ri khou vhona vhana vha tshikolo vha re kha need or any person ane a vha na need ane a nga vha neighbor yavho or whatever it is, I think it's high time we extend our hands uri kone u thusa. Ndo vha ndi sa ḓivhi hezwiḽa zwithu ndi tshi khou zwi ita uri it's gonna be a life changing experience for Mpho Kwinda. And I can tell you today uri vutshilo ha Mpho ho change. I mean, I'm officially mentoring her. On top of that, her transport cost, it has been paid for the whole year. Or waneliwa na funding ya the study guides. Also, na zwithu zwinji na the extra classes zawe, they are paid already. Which is very nice. Someone called me abakwambori, let's also arrange a night out. They say hotel in o sponsor or for the first time Mpho ato via le dinner afedze ato edela hotelani avuwe nga macheloni ube na convoy no komuisa chikoloni on that day, so that at Divori we are fully behind her. And on top of that, she's doing maths and science. You know, clearly Mpho is very brave. Clearly Mpho, she's amazing. And I think this is a time where akono shine. Nendikobana is star. And then don't you think she's doing maths and science, and with the tone that you used it, don't you think it takes us back to that thing there are some things in Mpho, if they stand a bigger chance in life than those who are doing maybe something else? No, I fully agree with the subject at Zifani. I mean, okay. I did mention issue ya technical subjects earlier, but it doesn't mean uri ane the general or whatever it's called angasibe right. That's why I always shy away from comparing. You know, for obvious reasons. But I strongly believe uri the subject I agree at Zifani na weight here as well Zifani. But if I say muthu angasibe successful or muthu angasibe sharp. Oh, okay. And then back to only one umbrella. And then now there was a video on Facebook of this other guy. I don't know any attention damba na bona mara seems like our koni address because stronger unazweteao, and then una video ya ita watu wa musemo tonga for zina kweta, and then he went back and did another video akamzori. But then how do we know uri uyu muthu ane akutiswa ukono kupa umbrella ukutozifuna zoralo kana babiba vadivana zori kweta nthu ngonya ngotusa muthu ane comes ene natuswa haitodi, she just chose to do that, comes to choose opanga umbrella ngombegeni akodamori if oba umwananga night I love na camera, because now na camera zori if that guy was giving the girl rand, I think catch it down, then I also okay if we go fee camera you know to do it say Musanda Foundation all I'm to go for umbrella we go for the one I mean, because the guy already the moment he started to cast social media we all have an opinion on it, and then I think the opinion he had was why Musanda bachikoita na camera, and why does he keep on doing all these things. In as much as Musanda, we are all smart, we know refer kind. Okay, reality ndia uri bathu vana dzi views nga mushumo nda khou shuma zwi tshi bva kha uri it's the first time in the history ni tshi wana huna someone ane ava akho shuma mushumo une asi mushumo wo sema vhathu, asi mushumo wo ambara zwikete zwipfupi, asi mushumo wo sia maḓamu nnḓa, na wana a tshi kona u pfhi mushumo wawe u trende almost every day. Musanda Foundation for the whole of December until ndi tshi shaba ndaumena na makhowana everyone was sare ku trend ndisiwo ndavuya zwaba worse, you know. Ati nṋe nda ndi sa ṱoḓu vha kha social media nga ho mushumo muthu ana vhathu vhe vha ḓo nkhumbela uri vha ya pfa uri vhe vha tshi vhona dzi status dzanga kha WhatsApp vha to nkhumbela. One of them is a commissioner, vha to nkhumbela one wo shuma TV vha to nkhumbela vhavhili uri vha khombela uri ho mushumo ndi u share na ḽifhasi, and I started doing that. So I'm not in a business of competing with local content creators, and on top of that I'm not local, I'm international. It's a fact. You know, it's a fact. I'm international, and
I wouldn't find myself in a situation where ndikoita views ngaulwa na vatu, you know. People have been asking me about monetization and stuff. I was asking them, what is that? Because una vatu vane vakushumisa social media usasaladza vamwe vachikotora kuve na engagements uri vakono wana chelede inji. I'm not in atika yo business. Atika business. Are you on YouTube? Yeah, not yet. Atika business ya ukompita na vatu kana ya utodoita chelede ngasuzwa rongo and stuff. There are certain things that are in the respond. It's a fact. Can you just do it once? Just once. I will never do that. I will never do that. I will never do that. I will never. I will never. No, credibility anga. Look, credibility anga yo hulesa man to a level yauri. Rich drivers, you know, rich dapanon. Regena shopping center ngapa Pangami, I think. Rich Regena bamumfumakazi wa kuchimbira nga Polo. Bambo dhinyemisa. Vachinyimisa vana dzigoli ngapanda ngamurawo vari hava vatu vadoimanyana kwangu nipa maipfi vari mwananga ndotakala badu ndotangana naini chinoenda kwangonohumbera chone ndichauri vatu vadoamba ende vatu havapedzi uamba ende vakadhidoamba nisingostopa mushumo nakushuma nikorerusera vanhu hayo ndione maipfi anokona untusa vanobhihevha ungari hawa huna vana vanobhihevha ungari hava una vazwara vanobhihevha ungari vone havana vana vanobhihevha ungari vone vadzura tadhuru kamibhete michena ndizvavo netina problem nechanga ndichauri rikwangu inspire the nation and I'm doing that and this project is doing very well. And also you did mention before uri vatu vaamba and ni mutu naini yadita nchipfa utungu. So naso zvipira zvineno noudzwa nga vatu maybe on social media or in person ndafazo leso zombaisa. I honestly feel uri the only thing ine ndai challenge ka social media ndiyamusi arali someone angari qualifications the fake or something. That's the only thing because there the mapunga credibility and it's chidakasuza fraud and stuff. Those are serious matters. It's only adilana nazo. It's opfi msando ngari vapenga soraro ndandichikobudza someone ndichikori imagine mupengo anoinvitiwa ka Metro FM anoinvitiwa ka Black Couch anoinvitiwa ka Mutsweding FM anoinvitiwa ka Lesedi FM ainterviewa ngantate Thuso Mudau. Imagine muthu anokona invitiwa ka dzi television dza national dza South Africa. Muthu ane radio richikwamba zva zvino radio khulwane ya VENda ikoshumisa voice yawe for back to school campaign. Rikwamba nga mupengo anochimena goli na pipe in ara icho chipengo khari chidabule na hone richipe vana vashu vothe. I'm willing uri chipengo richi transfer champengo ari na Bachelor of Business Administration, RP exam, South African Institute of Financial Markets, Academy of Financial Markets and Instruments, ICDL Africa, International Computer Driver's License, honors in Business Administration, Business School in the University of the Free State, Masters in Public Administration, University of the Free State, now studying. Imagine, now studying at VETS. Otanganedzwa VETS. Come on, man. And then also, what do you think of the Runyafi Funzo ya Pengisa? Because people did say it about you. Nikotomo Vereda. Chotoma said, Zani Mutaneva Kuziamba, Unayona. I will agree, Arana Kuziamba, Achikopeng. Yeah. I mean, Chipengo Chitiwam no watch it. Kambori, Ningasensa Kopeng, and Amanko Funzo ya Pengisa, and then it's denied. Tomani Niani Funze, any Peng and Kono, your Woods, Kopens on a phone. Ningasirisa tupengiswa ngayo namaniko Dakar na namaniko subedzisa uri funzo ya pengisa inani to testiwa anina na qualification to a level ya uri nimeni chifini koti obudza Musanda uri Musanda bakopengiswa ngabvunzo. Come on yeno mpengisa tomani yeni wane bandality at least nikono dariambe ngauri funzo ipengisa mutu ichidagai. It's a fact. Ne. And then people are saying, besides all the bad things that are saying, people are now giving you the credit. Musanda played a role. Ka results that you know the Mpho. What do you have to say about that?
Wow. I saw those comments and I reflect ngazo. I think the most important thing ingaba ya uri ndi recover to I appreciate the compliments that are dziwana uri vhathu at least vha khou acknowledge a role ine ndo itamba ṅwaha wo fhelaho, and I think this year we are more aggressive, more especially upon on Limpopo, because Musanda Foundation aingo thoma Limpopo. Video dzanga dzo thoma trend asi dza VENda. If you can check the dates. Yeah, true. Ndati kwa maisutu ndi motivate vana bo Butshabelo, bo Velcom, bo Bloemfontein. These are Free State. Yeah, ndo thoma Free State. That's why hauna chifhinga chine Musanda Foundation ya ichi divesiwa Free State zwingaitea nahone zvava zwi zwo to ralo na zwino ndi hone iko thoma phika ngeno VENda. So reality ndi ya uri reatea u accept arali vhathu vha tshi kho ri wishela well and vha tshi kho sube sorry ro tamba role lezo ndiko zwilivhuwa but ndina target in this year. I hope va baby na vhathu vothe va province ya vhone ya Limpopo vha ḓo ri support. Nṋe ndi nṋe muthu ane ndo tshimbilesa na ye province ndi tshi khou amba na vhana ndi tshi khou ya kha dzi area dzoṱhe dzo fhambananaho. Zwa zwino for an example vhathu vha Giyani nga nḓila ine vha khou nṱoḓa ngayo ndi a pfha uri ndi khou tea u wana ḓuvha before ndi sa ri ṱuwa nda ya Giyani khamusi nda visitor 1 or 2 schools ngauri really na Zanin vha khou amba na Phalaburu ndo receive dzi request but nṋe ndi na target for Limpopo. Yeah, and ya uri Limpopo ndi a pfha uri ri tshi khou checka nḓila ine vhathu vhane ra vha navho na vhana vha tshikolo na nḓila ine vha vha committed ngayo ri nga jumpa ra ya kha number 3. You think so? Yeah. And then also, what did you think of the results on as a whole? Uri Robva from 70 something some years back, zvino rovena ka 85. Do only 15% ina ingo kon 14 point something even. Yeah. Reality ndi ya uri sa zwe ndambisa zwone rina vhana vhane vha vha na vhukoni nga maanḓa, vhukoni vhuhulusa nga maanḓa, and ndi a pfha uri hovhu vhukoni vhune vha vha naho vha nga kona u ri thusa uri ri swike na hone ra kona u achieve 100%. There's no doubt ya uri 100% ri nga kona u i wana. So hedzi results nṋe ndi khou dzi ṱanganedza nga maanḓa ndi tshi khou checka uri rine ro targetesa nga maanḓa na the deep rural areas dzine ra pfha uri vha khou shorter when it comes to motivation. And we are trying to do that uri hu vhe na situation ine everyone kha shango ḽoṱhe vha swika hone vha wana thuso na motivation ine wanga ita uri dzi results dza vhone dzi gonye. Okay, and then also it's a good thing uri you are a person ane u dzula Free State ti. Yeah. And then also your home is here in Limpopo ene una hela difference ya 91% minus 85, yeah, which is something like 6%. Yeah. Yeah. So what do you think is causing that difference between the two provinces? No, I think Free State ngori nendo shuma Free State for 10 years. Ela system ndi I understand nga maanḓa. And that's why vhunzhi ha vhathu vha tshi khou believe uri we played a role. And that's why vhunzhi ha vhathu already vhathu vhono vha na dzi comments vha tshi khou sedza how aggressive our back to school campaign is. I don't think at the current moment huna back to school campaign in South Africa ina manda ane ati to dore Musanda ina manda ane hey back to school campaign yava now ngori chithu fungo la manda vhathuni. Musanda vana manda ana vhathu on the ground vhane vha khou appreciate mushumo. Without those people vhane vha khou stopa vha tshi khou nṱuṱuwedza every day vha khou stopa badani vha khou ita neti drive kilometer usina muthu ano khou filika mavhone asina nda khou filika ndi vhone vha re na manda ground vhano ḓivha na uri zwikoloni khou itea mini ndi vhone in most cases vhano invite na kha hezwi zwikolo uri hey una tshikolo gai hey tshikolo a tshi ngo performa zwavhuḓi hey tshikolo ndi namba mutshila hey tshikolo ndi mini ndi vhone vhathu vhano mbudza ground uri ri khou ṱoḓea mini. So ndi vhone dzi leader vha lot. Yeah. And then what do you think of this thing you feel Limpopo is quality and then Free State is the quantity? You know to be honest, it's a 50-50.
there are years where Free State yoba each co produce quantity irena quality also at national level. Yeah. So kubona ngari zwina uchinja. I wouldn't want to compare the two. I Yeah. just feel utioba na professional competition, and that's what we are trying to push. And if you look at the performance yabana bashu, I mean we are national. I mean it's amazing. I mean we are Nalaramani, Nzumbululo, Mudau ane otosika hiato dhabala sabana bothe ba South Africa nga maths. Yeah, shangolote. So Zukwambor, we have produced a top mathematician. Anokubva Bembe. Yeah, Anokubva Bembe. I mean, nendo privileged to ndando invite you national, and I invite you provincial. Yes, I wanted to ask that during music were you invited, or you decided to go then represent a student maybe, or Elena? No, I'm always invited. Even 2023 Ndandiani. So the government knows about you, that you are doing so well. They know. It's a fact. Yeah, that's proof. Now I'm not invite you again, then it's a given. Yeah, and then invite you to. I mean, the president achieve Ndando yet. Really? Yeah, inauguration I was there. On what the proof? I baby when fana but na proof. I don't go proof very what you wanna achieve. Una chitu china sto proof very. Proof in India would, which is why you also work with these things. This is proof that you went to school. And I'm telling you, it's true. Yeah, exactly. Yeah, so nichito that's proof. Ne buchuranga bu opening and then atina tries your power to prove. Okay, and then in closing, what does Musanda Foundation intend to do this whole year? I think Pongolande moto ambangonga Musanda Foundation dilaure rikado chimbila na shango. This year we're gonna do international trips, re-inspire bana, more especially Africa. Namloro wari Africa refunosika na une ra inspire bana baborine ndisuzwa ndemenga manda. And also ndiko our plan ya ori foundation itio hula ya ruwenga manda to a level ya ori utio sika bochipinga chine arali batu bachikuda bakotoda two soka foundation ingaba two so maybe ngazi registration fee or whatever ritio sika ka level ine ratio ukona uthusa kana ro chikofi mwana wa chikolo ana zwiliwa ndi tabelo yanga ya ori nabo ramabindu bane baba hone bane ba pfori ba khotodo support ho mushumo wa education mungapha wa aluwo zwingapha ringa zwitakalela uri huswike na hune ra wana support yo ralo ngauri ndi support ya ndeme nga manda ine ri a itoda u itela uri kono bveledzisa lushaka ngauri reality ndi ya uri for the past year ndandiko diro chimbila ndiko shumisa my own resources ngauri ndi apfori uswika na une washumela chichaba ndisu zwavhuḓi ndisu zwine nne zwi ambofolola na muyani ndapfa ndo takala. Azama Musanda iko kule zwi. Yeah, Musanda iko kule, and I think chera bari kutodo achieve chone kama wo thoma hobo mafungo ori foundation iswika nwane ya dive, and vunja bathu zwino ba jonga maybe Musanda Foundation ina more than 10 years or whatever. Even though Musanda Foundation asikale Musanda Foundation yothoma nga 2023 nga 28 za December and ndiyo nirofara ngwazo so technically ngari yothoma last year 2024 ndizona. Yeah, but you know ba organization ine bathu baya ithonipa bathu baya respecta bathu baya fori ndi organization ine banga di associate nayo ndi believer kauri anite uto gidima niko pandamedzana na vhathu uri vhathu vani thuse uri vhathu va support vision vhathu kha vha vhone mushumo wanu ube wone une waswika hune wa to diambela mushumo wanu ube wone une waswika na hune waswika na hune wa sumbedzisa vhathu uri ni capable. I mean ndo vana lucky uita zwinji nga manda ri tshi khou amba ndo hangwa no ri nda shi actor nne ndi mu act Kambango. Yeah, ndo actor kama Kambango. Ndo iwone like. Yeah, ndo actor. Ani ngosiwana mngana wanga. Ndi mutula chikona chiwi.
Jack of all trades. Jack of all trades. Yes, No actor phala makamera ontshetsa sa haya manje ari. Yeah. Speaking of Jack of all trades, I bet ngo ambela zori ndo ajena guy and guy aningoshumisela tone. You just told me as if you're in an interview. No, but in the interview no But I wanted that tone. You know I like it. Which one? Ela yori ndo bvanda ya guy and jena ndari education. Lani bugo lake vana vatakala nani ndibutakala yamona ndini mwana easy Yeah, in 2000. yes not 2000 yeah In 2000. yeah Yeah. arite ndiko dovhara zvino Ari kuita ipio na man. ene layori ndothoma mangai ndabva ndatuwa ndari grade 12 Yeah. nditotakala Ndotakala, ndikafonela Yevana. Nandife murendeni Musanda ndanduleni. Ndojena chikoro Mangaya primary school. It was first la ndiko hard ndiko puriwa ela it was first it was so arite first zvine ndatozvidiwa Zvona rozdiwa. Nombara ngatowe Ari kazotuwa namusi. Ari nambere dzule usiku wote. inozvona zvino ari Okay. Nandife murendeni Musanda ndanduleni wa Musanda Foundation. Ndojena chikoro primary ya Mangaya. Ndabva primary ya Mangaya sizwila ndaya muBharanganyi secondary school ndarati stopi ndatuwa ndajoina Cedar City campus ndaita BBA degree ndarati stopi ahuimiwi pano ndi Musanda ndatuwa ndajoina SAIFM South African Institute of Financial Markets ndaita RP exams ndarati stopi ndatuwa ndajoina Academy of Financial Markets ndaita Financial Markets and Instruments ndarati stopi ICDL Africa ndaita International Computer Driver's License ndarati stopi ndatuwa ndajoina University of the Free State Business School ndaita honors or postgraduate diploma in business administration ndarati stopi ndatuwa ndajoina bakuzvibona musi ndajoina economics and management sciences ndaita masters in public administration ndarati stopi nazvino ndojena Wits University PhD in governance ndimusanda wapfunzo ndithava yokunguruwa vazvidiva vachiri toda variwana ndimusanda ka Facebook ndimusanda Foundation ka Facebook Musanda Foundation ka Instagram vadova variwana na ka TikTok ange une rotodhuma chote vadoriwana nganige Musanda 98 vazvidiva ndimusanda wa Musanda Foundation hwapa ndanyakazo when wa 98 ne ndikatana na ivi ivi Musanda 98 ive kubvarisa kufunga ubomwa chipinga chinji no, I think you generator automatically. I was born in 1982. Nandimurwana. They were not ever happened ni vananga. Mtu 82 ni mkomana. Ai. Oi. Ai. Una vatu bebi wanga 82 bana mwana nolingana na bone. Inso kubonga ni murwana. Ai, vodito vatu ndi vatu. Ndizwezo. Okay, ona wana so grade ni mwananga. Ari tsoko 10. Ari notavanyesa. Sure. Okay, ona vana vane anenga the school nzvavo na mina so let's just give them like a minute motivation vadive something ngamsana ngori vangasi school zva VENda so daresa unless vachidoda stadium vadoriwana ninge stadium one vatoda ngori Black Couch ite veko broadcast live auna zvimwe live 24/7 araba kutodiva nga khashu khulwanesa podcast khulwanesa Africa Chipembe rakamba nga Black Couch until the jela pasi nofara brand ya powerful brand ya strong. We're making Black Couch fashionable tonight. Auna zvimwe Black Couch yate ori recognize ori yate ori support and that's why narinero thava yokunguruwa nga ori rikori Black Couch ndiyazi boss ndiyazi coco Black Couch yokulesa Black Couch I powerful ngamanda Black Couch ndarika motivation ende rikamuswane odzula nepo nodzula hone ningaba nishipfo ngari vuchilo oguma vuchilo abuchatanganedzea so zvichachimbira ndikori kaini education yo transforma vuchilo anga education yo shandukisa vuchilo anga nisingotenda upfamuya wanu fasi nasvikone nadzula fasi nari anichaya panda takuchedzani nime nga milenje chacho chitukutuku chana nchifara ingava ipeace job ungava chikoloni ungava mushumo nena vahone farani ni kwatise ni excel. It's all about excelling. 2025 is the year of greatness. It's the year of
power is the year of changing lives. Nesingostopa swinena believer khazo. Chinena believer khacho shumane ni chishume no kwatisa, because black child, you are powerful, black child, you are great, black child, you are amazing, black child, you are extraordinary. Awuna mthananga ni stopa arali no diwudza uri muhumbulo wanu kho ṱoḓa u shandukisa ḽifhasi. That's why na rine ro dzhia tsheo ya ra zwina ndavha rune ra bva hone a huna tshigonṱiri, mara ro dzhia tsheo ya uri rine ri ḓo ima ra takushedza ra sumbedza ḽifhasi ḽoṱhe uri ni a kona u bva mahayani hu sina na internet na va internet ya ḽifhasi, ni a kona u bva kha village sina na tshigonṱiri na va tshigonṱiri tsha ḽifhasi, ni a kona u bva kha village ine vhathu vha tshi ni sedza na vhona no nyadzisea na na sumbedza shango uri you are capable of doing great things because you are amazing, you are great, powerful. Musanda wa Musanda Foundation, making education fashionable. Musanda ndi wa manda usikawa baba khorwa mara ne vasi vatari khop zviambaisa mara ndi ḓo ita ri tshi generate Musanda oi va dzhena vo neta va kubva swikolweni switano swina and then ndi khou shuma man energy vha wana gai. I think fungo la ndeme ndi la uri I think it's God given, because I don't even use the energy drinks, because really? Yeah, I don't at all. I don't use energy drinks, and I don't know, for the past 15 years I've never used any form of energy drink at all. Reality iya uri ndiba ndi khou itela uri muvhili wanga ndi tshi pfha uri wo netana ndi tea u kona u zwi pfha uri ndi kona u awela. Like for an example, yesterday ndando invite wanga kereke dzino swika tharu, I had to cancel all of them. Ndi tshi kona u pfha uri arali nda sa awela we're gonna have a problem. So nda swika nda awela, lucky enough ndando to fhiwa na accommodation. Una vhathu vhane vha khou ṱhogomela Musanda nga maanḓa, to fhiwa na accommodation, o vulelwa na dzekhoni, ndo to awela man. Ndo fresh sanefa, you know what I mean? Ndo awela thava yo kunguluwa ya swika ya thuka. Yawela ntambed wa king. Yeah, wa king. Hela mibete ineni ya swika na khela kha dzi pillowcase. Na khela mbeteni. Atikwambedza zwa mbete no wadova no Ela mivili yo jwa single mbili that one na jenanga vukati yazo munga dava na khela mbeteni ando khela ndo swika ando khela angekeri ni vasi wo findi madimoni anoda yeah, na luthi zwi nga sikonedze ndo va phone nda vhudza uri ṱoḓa vhege ḓaho. Yeah, zwa muri vha tshe hone VENda. I'm a professional. Yeah, ndi tshe hone VENda, zwi tshi khou bva kuri hei vhege yoṱhe we are fully booked. Matshelo ri ḓo ḓivha ri huṅwevho ri khou shuma haningei, ndi mafhungo mahulwane nga maanḓa ri khou shumiwa. Hai Musanda, mushumo wavhuḓi nga maanḓa, a vha ise phanḓa no shuma rine ro na rea nga maanḓa. Black House yo hulesa man, no fara na dzi laptop vhathu vha mudzimu ahuna na mutshelo hafha vha so wenyita so hu sina mutshelo ri ḓo vhuya ra swika man. Zwono vha tsini ri khou ya haningei marai. I must say uri Black Couch i professional and ndati khou zwiamba zwimbiluni zwa yanga uri I'm so happy. Nṋe ndi vha inspired when I see young people doing great, and I'm proud of you and the team. This is great. It's a great initiative, and you are doing very well. I'm very proud. I'm very proud, and I'm very excited. Because the one hey organization ichaluwa zwihulwane nga maanḓa. Hai kwaninge. So I don't know kuna swika hafha ni ahuna dziṅwe ndivho dzine nda nga nifha zwa vhukuma. Musanda ndi iṅwe ndivho khulwanesa. So ndi nṋe kha Black Couch na nṋe ndi khou ṱuwa ndi ri mini khwapa ari ṱuwe zwavhuḓi ari tu hevhedza kodokolosa kha vha honest nahone vha fhedze vha ri quip nga iḽa voice ya radioni zwino ya Alex FM. Ahuna na zwiṅwe ri khou livhuwesa nga maanḓa, ndi Black Couch ya vho rine, ndi Black Couch ya powerful, ndi Black Couch ine ya vha great. Ri khou amba nga podcast khulwanesa Afrika Tshipembe, ri khou livhuwa nga maanḓa uri namusi vho swika he vha ri joina, vho swika he vha supporta khasho hei ngafha yo hulaho yo fariwa nga dzi boso khulwane. Nṋe ndi pfhi Musanda wa Musanda Foundation, ro vha ri live zwa zwino ri khou takutshedza, ri khou ḽa fhasi ri tshi ṱuwa ri mini khwapa ri tshi ṱuwa ri mini khwapa.